oni koji vjeruju u stvoritelja, daće mi za pravo da je on uradio to sjajno. On je sve, pa i nas same, prekrio zlato. Naša nemoć da to sagledamo krije se samo u jednoj stvari. Ona se zove neznanje. Problem čovjeka i čovječanstva. Znate, nisu fundamentalizmi, nego neznanje. Problem bosanski nisu ni Srbi ni Hrvati. Problem bosanski se zove knjiga. Čitanje i nečitanje. Mi našim znanjem o sebi otkrivamo zlato u samima sebi. Čitanjem o svijetu oko nas mi dobijamo predstavu o ljepoti i tako dalje i tako dalje. I onda nam se ne desi da od rijeka pravimo smetlište. Ako znamo da smo mi sami 75% voda, koji će onda idiot uništavati vodu oko sebe kad zna da će se to kad tad vratiti u njega? Ako znamo da smo 15% vazduh, koji će idiot zagađivati vazduh kad zna da će se to kad tad vratiti u nas? Kad samo jedna cigareta zagadi 10 kubnih metara vazduha i tako dalje. Dakle, samo znanje, znanje, znanje i znanje. I da poentiram, suštinska razlika između pametna i glupa čovjek je u tome što pametan vlada stvarima. Budala dozvoli da stvari vladaju sa njim. Tu vidim odgovor i na ovo pitanje. I evo, približavaju se ramazanski dani, pošto je vaša publika ipak senzibilizirana u ovom vremenu i prostoru. Podsjetit ću, to sam naglasio u romanu Luter i Orlović, između Boga i čovjeka ne nalazi se ni auto ni mobilni telefon, nego se nalazi knjiga. Vjernici znaju da je to sveta knjiga, Biblija, Kur'an časni, tako dalje. U ime toga čovjek ne bi smio sebi dozvoliti danas u 21. vijeku da se smatra vjernikom, da drži do Boga, a da sebi dozvoli 3 grijeha. Prvi grijeh je da stoji nijem pred knjigom, da je ne zna čitati. Drugi grijeh je da ne čita knjigu. I treći grijeh je da čita, a da ne razumije. To su 3 grijeha koja vjernik sebi naprosto ne bi smio dozvoliti. Danas u 21. vijeku. Hvaliti se da ne čitamo knjige. Danas u 21. vijeku. Ne naći biblioteku u stanu. Smatram dijelom elementarne nekulture. Ili idemo još dalje. Mi nećemo zaboraviti da unosimo u sebe vodu, jer je ona sastavni dio nas 75%. Nećemo zaboraviti da se nahranimo kakvim specijalitetima, da i ne nabrajam. Ali ne smijemo zaboraviti duhovnu hranu koja je podjednako važna i značajna za naš i duhovni i fizički opstanak i socijalni. Dakle, naprosto u toj navali uništavanja naše kreativnosti i svega onoga što je prirodno, a vraća nam se tako kako nam se vraća. Ajde, recimo da budem neskroman, prva knjiga koja se bavi ekologijom, sociologijom ekologije, napisana je 88. godine u ovom gradu i napisala je moja malenkost. Poslije toga sam napisao 3 knjige, ali knjige očito, evo, samo kao predavanja ne mijenjaju. Mi moramo u sopstvenim životima uvesti recept življenja, ali prirodnog življenja. I tu vidim izlaz iz svih naših nedaća, jer u planetu naprosto moramo ostaviti generacijama bar onakvu kako smo je mi zatekli. Mi ovaj svijet nismo naslijedili od očeva, nego smo ga pozajmili od onih koji dolaze. I o to bi možda svaki dan trebali da razmišljamo, a meni evo kao piscu ostalo je da o tom pričam, bojim se i da ne dosadimo ljudi. Gospodine Kadriću, meni je svakako uživanje